A imaš ti nekog? Ne pitam zbog sebe. Vidaš za Brenda. A zašto baš Bled? Ti si uvijek govorila da hoćeš na Bled, ne? Pa si zbog mene došla na Bled. Pričali smo o tome da to treba napraviti davno. Film je o nama, glupo je da ga samo ja radim. Nije ovo film o nama. Kak nije Ovo film o nema nama? veze s nama. Okej. Meni se sve to čini neiskreno. Gdje je tu ženski lik? Kao kosa u sifonu, to je ženski lik. Ja imam 4 fucking filma koje sam snimio. Ti si odustala od toga, odustala si od nas. Zašto si ti mene pozvao da mi radimo na ovome? Zato što kad smo radili prvi film, to je fantastično funkcioniralo. Tako je. I radili smo ga skupa. Ne, ti si meni pomagala na filmu, nismo ga Aha, radili da, skupa. naravno. I kako život? Ne želim znati, ne brinem za to. Jesi ti bila zaljubljena onog tipa zbog kojeg si me ostavila? Uvijek će bit mjesta kraj nas i za ljubav svu. I za ljubav svu. Sviđa mi se taj divlji sam kao luk. Ne, to je luk, smiren sam. Ja sam jutros popila Normabel. Za ovo. Ti Ovdje. svako jutro popiješ vjerojatno Normabel. Ja popijem Normabel kad se idem vidjet s tobom.